pabagya-bagyang pamamuklat ng kaya katamong ekonomiya. Metong kareng babansyon da rin kaya katamong kabalen. Ing pamamuklat na o pamibalik kining operational ining Clark International Airport ang masabing gateway daning kaya katamong region. So finally kahapon po, na-confirma na lahat, kaya nga minabuti na rin natin, pakita natin sa mga kababayan natin ano ba yung kailangan nilang i-expect pagpasok nila dito sa Clark Air. King kalimangaldo ning deklarasyon na ning General Community Quarantine mi Busnia Pisibayo in Clark International Airport o CRK. Nga nang Marites Terry Flores pamuntok na ning Communication Department ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation, dakala sinamas bayo pa mi deklara ing General Community Quarantine. Metong kareni ing setup ning New Normal King Airport. Manibatan king loading bay, arrival and departure area ng CRK, may nga bitlang markings bang kanitang lalalambat king dalan, reng manatad pasaheros. Makaimprenta mo naman ing miyaliwang kapabaluan, amag pag nakakareng balang tao ay practice de ing social distancing. Namo naman kanu magsilbi ing dating hakasanayan na marano namumunta king airport. Uling bilang lamo reng malyaring lungub. Tapos po mag-check-in, didiretso na po sila dun sa boarding gates. Inuulit po natin yung mga pasahero, papapasukin lamang 3 hours before their flight. So that means, pwede na silang mag-check-in at pagkatapos na meron na silang boarding pass, didiretso na sila dun sa boarding gate kung domestic or international yun. Inisplika na mo naman ing sistema na ning pamanya kay kareng eroplano. At sumuki nga pulo katao ing malyaring tikdo at pumila. Makakawani mo naman gano ing arrival area para kareng mumuling OFW. Dito lang sila pwede. Magantay po muna sa sasakyan, yung pasahero lang ang bababa kung meron na pong available na space sa pila. Obligado lamo naman kanong dumalan king PCR test deng kabalenta mo balikbayan. Kabang anten-anten ring resulta na ning karelang swab test, taglos na tambing king quarantine facilities ning DOTR Kenny Clark. Sa ilalim po ng new normal setup dito ho sa Clark International Airport, yung po mga tinatawag na international arrival. Opo mga kaibigan, dito ho meron ho tayong prosesong ipatutupad. Na kung saan sinasabi ho ng pamunaan ng CRK, kailangan munang dumaan dito sa PCR o yung tinatawag na swabbing test. Ma'am, pakipaliwanag ho ninyo kung ano yung mga susunod pang pagdadaanan nito pong ating mga... So, pagkagaling po natin dun sa one-stop shop na pinuntahan natin kanina, dito na po sila tutuloy. Nasa loob pa rin po tayo ng airport. At dito pa lang po, yun nga, katulad na nabanggit mo, isuswab yung mga pasahero. Lahat po, kailangan pong mag-undergo ng PCR test. Para po malaman natin, ngayon nga, kung meron, nagkasakali man lang na merong tayong pasaherong dumating na may COVID-19. Kaya magsumikap na ning Lipad Corporation, abawasan ning contact-based system, kaya mong eroplano, papapilap da na ring dokumento da ring pasaheros. Pasadya na mo ring tambing den papeli sa kailangan da ring mamako. Ini ganuing paralan bang kanitang angyang kare mga lating bage, makagisan oras king transaksyon, makabawas-bawas ya king abala. Kareng domestic airline company ang mag-operate kay Clark ngayon bulan na ning June. Ing AirAsia po ing Cebu Pacific pa mo ing menabisong siguradong ating biyahe. Kabang ing Philippine Airlines sa flag carrier ning bangsa, panikwanan ra kanong makapibalik, pasibayo king CRK, king bulan na ning July. Yakoy Paulo G. Santos para king CLTV News.